umusaraba mu mikino, ntabwo yababajwe mu mikino. Ni umugabo wambaye ubusa imbere y'abandi, ni umugabo wambaye ikamba ry'amahwa ntacyaha afite, yakubiswe imisumari ntacyaha bamurega nta na kimwe. Utagira ngo iri torero yarifiriye ngo azopfe kuryangaza gusa atarudi. Bene data mu gitondo yabikozeho hariya muri Yohana, azavuga ngo umwungeri mwiza z'intama ze. Amen. Umwungeri mwiza z'intama ze, ngo kandi n'intama ze zigira gute? Ziramuzi. Bwana sifiwe. N'intama ze zigize gute? Ziramuzi. Ibi byose tuzatwirirwa dukinana hano, tukirirwa ducengana mu macenga. Ayo umushumba z'intama ye. Mureke mbabwira amakuru. Umushumba z'intama. Umushumba z'intama. Umushumba z'intama, apana intama za deliverance, apana intama ziyobowe na muzehe, apana intama ziyobowe na umushumba z'intama. Arazizi, hari igitabo kizobumbu. Sekretari mukuru ni Yohana. Mugabo udakomoka iriya mwene wanyu, utari so utari nyokorome, niwe uzobumbura igitabo. Wa muririmbyi yaravuze ngo mbega amazina yanje yanditswe muri ico gitabo cy'ubugingo. Aravuga ngo hari aho no banigeze gucumura, undasaba imbabazi Imana ngo wandike izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo. Cyo gitabo sekretari ni Yohana, representant revera mukuru ni Yakobo, niwe uzopresenta ibintu. Tirima sombra de casine. Revera wiparuwase ni Yakobo, sekretari ni Yohana. Uwazwa yazwe, uwandura yandure. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kandi je kugororera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Mureke mbabwira ikintu gikomeye. Twese uko twicaye hano, nta muntu utazobona ibihembo. Gusa igitangaje ni ibihembo tuzobona. Ni ibihembo tuzobona papa. Abakoreye Imana bose bazinjirana amakamba, bishira imbere y'Imana banezerewe baguwe neza baseka. Abandi bose umuntu wese azinjirana, abana b'intama yibye, inkoko yibye, amagi yibye, ibintu byose bizoje ku mugongo wawe. Amaraso y'abana b'impinja wanize. Ariko yene Molombe Kasimari Banda. Torero y'Imana, aho muza mwibuka yuko tuzatungurwa. Katsuba tugendamo azageze igihe kimwe akagonga gashira. Nibindi byinshi tubona ariko bigashira. Ariko ngo kitazashira ni ijambo ryawe. Nakwinginze ngo byiringiro bizima, kubwera ubwo butunzi waduhaye butazoshira. Wemerera imitima yacu ikinguka ibashe kubwakira. Wemerera imitima yacu Mana, wemerera imitima yacu papa. Ikitavuga Imana cyose gitsindwe mu izina rya Yesu. Ikidahamya Mwuka Wera cyose kiburizwemo. Iki kirere tugifashe mpiri nk'abagaragu bawe, kugira ngo wemere utugabize igitaramo cy'uyu mugoroba mwana. Ta yindi Mana ihwanye nawe. Bima la kasimere ba drime tombre de pasine valo. Murinzi wenga hongira, dore bugiye gucawe. Tabimenyetso urabona by'ubwami bwegereje. Uriziwe ngaho mbwira ngo umusekura atambitse, zokenyera amazi ukeshewe, haguruka bwake. Uriziwe ngaho mbwira umusekura atambitse, zokenyera amazi usenge, haguruka bwake. Reba nawe ibimenyetso bitangaza kuza kwe. Reba nawe ibimenyetso bitangaza kuza kwe. Murinziwe ngaho mbwira umuseke ngura atambitse we, zokenyera amazi usenge we, haguruka bwake. Murinziwe ngaho mbwira umuseke uratambitse,
cyo kenyera maze usenge haguruka bwake twogirira Imana gushya twozamurira Imana icyubahiro twotangara rero mukayakira gaho ni muzamurira Imana icyubahiro haleluya haleluya reka reba nawe ibimenyetso bitangaza kuza reba nawe ibimenyetso bitangaza kuza murinzi we ngahumira we umuseke uratambitse cyo kenyera maze usenge haguruka bwake cyo kenyera maze usenge we haguruka bwake giriya Yerusalemu irarabagirana giriya Yerusalemu irarabagirana we tuzamura Imana icyubahiro umutima wanje uranezerewe cyane noneho ngiye kwigisha ariko usarire ko numva mfite nk'ikinika kandi mu buzima bwanje busanzwe ngira amarira make nta nayo ngira gake zambara inshuro maze kurira mfite ubwenge nkabimenya guke narize ndeba filime y'umugabo w'umurundi witwa Mugisha igihe isohotse nibazana nka 2 gutya na 10 gutya aho ngaho yari filime ibabaje cyane y'ubuzima bugoye irandiza kugeza ubwo nja ku musozi kumusengera zatumye nje Burundi nja kubonana na Mugisha ngira ni nambaze tuvugana turibonanira ndamubaza se uriya mugore wageze ugufata kuriya byari bimeze gute arambwira ngo niba ari abagore beza babaho ngo nuriya mugore ngo ariko ni filime icyo ni igihe cya mbere icya mbere ni igihe narizwe mfatwa nyine twagiye nkishijwe dusenga naho ngaho kuri Mugisha narize Magufuri yapfuye nasomye gusa itangazo nako sinasomye nakari code nafunguye sinzi nari ndi muri saro gusa ndagafungura mbona uriya mugore aravuze ngo Jamhuri wa Rais Pombe Magufuli Tanzania amewaka ukonye namanijira mu cyumba sinamenya amarira yaturutse ndarira ngo mari kurira ndagaruka nuko ikindi ntabwo ngira amarira mu buzima busanzwe nza numva gusa nk'ikintu cahagamye ahantu ariko nta marira ngira none n'uyu munsi numvishe nkaho cyo kintu kije kuri ngewe none munemerere tumwanya muto tuganira ijambo ry'Imana tuganira ijambo ry'Imana muda kidogo sana muntu bangutse cyangwa baheze Pastor Alex adufashe gusoma ijambo ry'Imana igikorwa kimaze gutambuka dukomera Imana amashi kigenze neza mu gitondo nabibabwiye nasoma Bibiliya fundraising 2 igitabo cyo kuva 35 ribaza ni ku murongo wa 5 fundraising Mose yakoresheje Bibiliya zivuga ngo bakoze fundraising kandi bo ngo bari ko batanga ifeza n'izahabu ngo kugeza ubwo abagabo baje kurekura amasekurume y'intama basize baziritse mu mazu bazana amasekurume y'ihene ngo batangira kudoda amahema yo kurambikaho ibintu Mose wenyine ngo arahaguruka aravuga ngo duhagarikiraho
muhagarikiraho ibyo mumaze gutanga birahagije. Ni kabzo mbonye hano ntibarinze kubahagarika. Iyo fundraising izibi hambere. Iya kabiri igitabo cy'Abafilipi yakozwe n'amatorero y'Ifilipi ngo bakimenya amakuru kuko Pawulo yafunzwe. Iyo fundraising yakoreshejwe n'umugabo witwa Epafrodito, mudiyakoni mukuru w'itorero ry'Ifilipi. Ni nawe wajanye iyo mfashanyo, ari naho ngiye kubabwira. Iyo itandukanye ni iya Mose. Iya Mose baratanze, arababwira ngo murekeraho ibyo mwatanze birahagije, birakwiye. Iyi ngiyi ya Pawulo bayikora, Pawulo ngo aje kwandikira Abafilipi, arababwira ngo ibyo mwatanze hatabuze na kimwe, ngo byose byangezeho. Umva makuru. Ni ishano, ni ikintu gikomeye kuvugira ikintu mu itorero ntukagisoza. Ni igitangaza. Jewe sinzogaruka tutaragurira bafu. Abe niyo ikanisa ryo ntumire ejo mu gitondo, sinshobora kuza. Zogaruka kuri uno musozi twarishuye ideni twasize hano. Ivete Mahigwe Pasteur muramenye zobishuza igitangaza kibi. Kuko iyo ngeso turayigira bene wacu. Abantu bari mu gufana amadeni y'itorero, kandi ntawe bahase, ntawe bategetse. Yabivuze uwayoboye aravuga ngo umuntu atanga icyo agize gute, icyo ashoboye, kandi icyo uzogira gute uzobona. Turuzi iyo dukomeza kugira gutya bino bitanu kuko ni make abantu barayabona, twari no gutanga menshi cyane kuruta kuvuga ngo 400 500 amakuru gusa ngo yamasakara ngo uriya mugabo n'umukire ngo yatanze ifaranga, ntacyo bivuze byo gutanga zitazoshika. None rero amafaranga mwavugiye kuri uyu musozi muzoyasohoza, siko bimeze. Pawulo yamabandikira nababwira ngo ibyo mwahaye Epafrodito hatabuze na kimwe, ngo byose yarabihurukije. Ibyo mwatanze ku bw'itorero rya Deliverance hatabuze na kimwe, tuzumva amakuru ko byashitse. Icyo kintu mugitahane kandi musenge na Mwuka Wera azokibashoboza. Nitugaruka no mu kindi kintu kirindi itorero naco tuzotange tugire gute tubisohoze. Nizo byiza, kandi turi benshi twovuga gusa ngo igihumbi twotanga amafaranga menshi. Rero mwikomera amashi kubyo mwakoze. Sinarebye umubare ariko ibyo ari byo byose amafaranga yatanzwe kabisa, baraza kutubwira. Rero reka ndeke ibyo za fundraising nakari kajemo, dusome ijambo ry'Imana. Pastor Jango Yesaya. Ndishimira abavandimwe baturutse Gikondo muri Silowamu, ndabishimiye cyane. Ni inshuti zanje gose, baza batwitaho maze imyaka 2 niba atari 3 buri mwaka mu giterane bagira cya buri mwaka arinje muvuga butumwa. Imana ishimwe. Umukutano washira bakama bambwira ngo turemeje n'uwundi utaha ngo ni wewe buri kwezi kwa gatanu kaba muvuga butumwa. Rero ni inshuti zacu baza batwitaho, Imana yo mu ijuru baheza umugisha. Inshuti twazanye mu ivuga butumwa ba Ivete Pasteur ndetse na mwene data Mahigwe waje none, ndabishimiye. Itorero Imana baheza umugisha, mwagize neza kudutekereza, muri inshuti muri abavandimwe. Tudakoze bino kuri mwebwe ntacyo tuba tumaze, kuko Bibiliya ivuga ngo babiri bararuta umwe. Turi urugingo twese kubera kuko itorero ni rimwe. Abashumba bo kuri uyu musozi baje kugira ngo bafatikanye natwe n'abakristo banyu, turabishimiye. Imana yo mu ijuru baheza umugisha, mwagize neza kabisa. N'abandi abayumbe timu tubarizwamo, Imana baheza umugisha, mwagize neza gutanga ifaranga kandi muzozisohoza. Pawulo yabwiye Tito Matakumba, aramubwira ngo uzobicitegererezo ngo kugeza ubwo ababisha bazogushakaho impamvu bakayibura.
uzoba icyitegererezo ku buryo abanzi bawe bazoshaka icyo bagushinja bakakibura. Abo ni bene wacu nari mvuze abanyamasengesho, kuko tugira abaza badushakaho impamvu. Tugomba gukora tukaba bambere, mu kwishura tukaba bambere, ikintu cyose tukaba bambere. Rero abayumbe bari hano ku musozi wa Nyabiheke timukadusebye, kuko murabizi umwe muri twi yakoze ikintu kiza cyadukira twese ngo nabayumbe, kandi ari umwe wagize gute wagikoze. Yesaya igice ni cya 5, igice ni cya 5 murongo wa 20. Ndasoma nk'ahantu hatatu, uraza kurihanganira kugira ngo ngere kunyota y'icyo nshaka kuvuga. Yesaya igice cya 4, igice cya 5 umurongo wa 20. Dusomera uwo murongo. Bibiri iravuze ngo bazabona ishano. Bibiri iravuze ngo bazabona ishano. Abita ikibi ciza. Abita ikibi icyiza. N'icyiza bakacita ikibi. N'icyiza nacyo bakacita kibi. Umwijima bawushira mu cimbo c'umuco. Umwijima bawuhinduye umuco. N'umuco bakawushira mu cimbo c'umwijima. Umuco nawe barawufata bawushira mu mwijima. Ibisharira babishira mu cimbo cy'ibiryoshe. Ibisharira babishira mu cimbo cy'ibiryohera. N'ibiryohereye bakabishira mu cimbo cy'ibisharira. N'ibiryohereye nabyo barabifata babishira mu cimbo cy'ibisharira. Komeze. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 27. Jeremiya 27 na 28. Uzababwira ayo magambo yose. Uzababwira ayo magambo yose. Ariko ntibazakumvira. Ariko ntibazakumvira. Kandi uzabahamagara ariko ntibazakwitaba. Kandi uzabahamagara ariko ntibazakwitaba. Amen. Komeze. Maze uzapfe kubabwira uti. Maze uzapfe kubabwira uti. Ubu n'ubwoko butumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yabo. Ubu n'ubwoko butumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yabo. Butemeye no guhanurwa. Icyambere butemewe guhanurwa. Ukuri kurahenze. Ukuri kuraheze. Kuraheze. Kandi gushize mu kanwa kabo. Amen. Kandi kurashize no mu kanwa kabo. Amen. Yohana naho dusoreze. Yohana 3:13. Ubutumwa bwiza Uzayishure Yohana. Uzayishure Yohana gice cya 3 umurongo wa 13. Bibiri iravuze ngo ufite ugutwi niyumve. Bibiri iravuze ngo ufite ugutwi niyumve. Iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Amen. Ngaya makuru tugiye kuganira mu mwanya muto. Mutima wambwiye ngo tuganire ijambo rivuga ngo uku gutwi wazanye hano uzokuzira. Petero, igitabo cya Petero wa 2. Mutegere mwumvishe teme neza. Aya matwi wazanye hano uzoyazira. Igitabo cya Petero kiza kivuga ngo kuko igihe kiri bugufi ngo cyegereje. Kikavuga ngo umunsi w'urubanza ngo uraje ngo uzahera mu nzu y'abizera. Kikavuga ngo se ngo amaherezo y'abatizera ngo azamera. Avuga amagambo meza, aravuga ngo icyampa ngo ngafurufu nk'uko bakiranutse. Ngo ni iherezo ryanje uri kazaba nk'ijya. Tugira ikintu kimwe tuza twishimira ariko tutazi ko tuzikururira urubanza. Kuza mu materaniro cyane siko kugaragaza ubuzutse. Kuza mu materaniro cyane ukumva ijambo ry'Imana ni urubanza wawiyongera rwinshi cyane wamara kumva ijambo ry'Imana turishire mu bikoko. Ayo makuru uzoyabazwa.
Yeremiya yaranditse aravuga ngo Bwana sifiwe. Ngo uzireguza iki ngo uzovuga ngo nuko wari umukene se ngo bazakuzanira Lazaro wageze usangira uturyo twavungutse hasi akazaja kurira munsi y'imeza. Ngo uzireguza ngo nuko wafakaye bazokuzanira abapfakazi bakoreye Imana mu bupfakazi bwabo bugoye. Aravuga ngo uzireguza ngo ni bibazo wagize ngo bazokuzanira Yobu wafushije abana afusha n'amatungo ariko asigama kugakiza. Semeni haleluya. Ngo uzovuga ngo warahunze ngo bazokuzanira Daniyeli. Atukuze sana. Bazokuzanira ba Daniyeli. Twicaye hano turi mu buhunzi. Abenshi barateze barizanye. Daniyeli yanyazwe afite imyaka 16. Iwe ntiyanahunze. Yaranyazwe. Tuzobwira Imana ngo warutuye mu nkambi ngo nico cyatumye utamenya Yesu Kristo. Izokuzanira abanyazwe. Izokuzanira abanyazwe. Matekwa. Yesaya yarari mahanurira ubwoko bw'Isiraheli. Amakuru Imana yari yamubwiye aramubwira ngo Yesaya we genda ubwira buno bwoko Bwana sifiwe sana. Imana yo mu ijuru yarabagaye bari baragiye bakurikira ibindi bigigwama. Arababwira ngo ibintu barabishanje barabihinduye. Arababwira ngo bafashe ivy'umuco babihindura umwijima ngo ibiryohera babihindura ibisharira. Ibisharira ngo nazo barabifata ngo babishira mu cimbo c'ibiryohera. Nizo torero dufite ry'ubu nyine ibintu byarabadiritse nabivuze ejo ndongera mbivugeho kandi Bwana sifiwe sana. Ibintu byarahindutse bayoboza itorero ry'Imana. Amen. Mungu wako karibu kurudi. Hari umunsi umwe tuzoza hano mu gitaramo gucya neza bikaba ngombwa kuko tudataha. Yesu Kristo agaragara itorero ryiwe. Amuririmbye yaravuze ngo iyo mbimenye ngo cyagiye nataye ngo nari gufata Yesu. Nkareka ibindangaza ngo ngahitamo Yesu. Iyo mbimenya niyo ndirimbo izoririmbwa ku munsi w'imperuka akazavuga ngo iyo mbimenya Imana yayikubwira ngo wa munsi Pastor Alex yahagaze imbere yawe yakubwiye aya magambo ariko ntiwayumvishije. Yongera ikuzanira undi muyumbe waciye hano, yongera ivuga umushumba wawe, yongera ivuga umuririmbyi, yongera ivuga umunyamasengesho, ivuge ngo uyu yari imbere yawe ariko ntiwigeze wumva icyo Imana yamutumye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Aya matwi urimo kumva wamara ukirengagiza ibyo twavuze uzobibazwa ubikunde ntubikunde uzobibazwa. Urubanza ruzohera mu nzu y'abizera. Urubanza ruzahera kuri twebwe. Nta rubanza ruzaja mu kabari, nta rubanza ruzashiriya mu ndaya, nta rubanza ruzagenda nijoro mu bapfumu. Urubanza ruzohera kuri twebwe twahisemo ko twamenye Imana tukazana amatwi tukayatega ariko ntitwubahiriza ibyo Mwuka Wera yavuga. Muririmbyi yaravuze ngo sinzira yoroshe. Yesu niko yavuze aravuga ngo nimuce mu irembo rifunganye ngo kuko irembo rigari ngo ni inzira ngo irimesha abantu benshi ariko iherezo ryayo ngo ni kurimbuka. Ariko aje gusoza aravuga ngo hari igihe muzifuza guca muri rino rembo ntimubibona. Tuzatwirirwa niho Yeremiya yabivuze. Mureke mbabwire ukuri kw'Imana yo mu ijuru duhagazeho. Igihe kimwe tutazi abantu bazokenera kubwiga ukuri babibure. Babwiriye ahangaha turi mu materaniro y'Imana yaduhamagara. Abantu bazokenerwa kubwiga ijambo ry'ukuri bazoribura. Abantu bazokenerwa kubwiga ijambo ryo kwihana bazaribura yemwe. Torero ry'Imana mwe, torero ry'Imana Kristo azoza. Ubikunze utabikunze yuwe niyo guhisemo itaguhisemo. Nyiri torero atarudi kuchukua kanisa lake. Ntabwo yagiye ku musaraba mu mikino,
ntabwo yababajwe mu mikino. Ni umugabo wambaye ubusa imbere y'abandi. Ni umugabo wambaye ikamba ry'amahwa nta cyaha afite. Yakubiswe imisumari nta cyaha bamurega nta na kimwe. Utagira ngo iri torero yarifiriye ngo azopfe kuryangaza gusa atarudi. Bene data mu gitondo yabikozeho hariya muri Yohana. Azavuga ngo umwungeri mwiza z'intama ze. Amen. Umwungeri mwiza z'intama ze. Ngo kandi n'intama ze zigira gute? Ziramuzi. Wanasifiwe. N'intama ze zigize gute? Ziramuzi. Ibi byose tuzatwirirwa dukinana hano, tukirirwa ducengana mu macenga. Ayo umushumba z'intama ye. Mureke mbabwira amakuru. Umushumba z'intama. Umushumba z'intama. Umushumba z'intama, apana intama za deliverance. Apana intama ziyowe na muzehe. Apana intama ziyowe na umushumba z'intama. Arazizi hari igitabo kizobumbu. Sekretari mukuru ni Yohana. Mugabo udakomokiriya mwene wanyu utari so utari nyokorome. Ni uzobumbura igitabo. Wa muririmbyi yaravuze ngo mbega amazina yanje yanditswe muri ico gitabo cy'ubugingo. Aravuga ngo hari aho no banigeze gucumura. Undasaba imbabazi Imana. Ngo wandike izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo. Cyo gitabo. Sekretari ni Yohana. Representa revera mukuru ni Yakobo. Ni uzo present ibintu. Tirima sombra de casine. Revera wiparuwase ni Yakobo. Sekretari ni Yohana. Uwazwa yazwe. Uwandura yandure. Dore ndaza vuba nzanye ingororano. Kandi nje kugororera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Mureke mbabwira ikintu gikomeye. Twese uko twicaye hano nta muntu utazobona ibihembo. Gusa igitangaje ni ibihembo tuzobona. Ni ibihembo tuzobona papa. Abakoreye Imana bose bazinjirana amakamba, bishira imbere y'Imana banezerewe baguwe neza baseka. Abandi bose umuntu wese azinjirana. Abana b'intama yibye, inkoko yibye, amagi yibye. Ibintu byose bizoja ku mugongo wawe. Amaraso y'abana b'impinja wanize. Ariko yene. Molombe kasimari banda. Torero y'Imana aho muza mwibuka yuko tuzatungurwa. Besi torero. Atukuse. Aho muza mwibuka yuko tuzatungurwa. Mutega amatwi njewe mbibwirire. Ko mfite agahinda kenshi cyane karemereye umutima wanje. Datwa kuburira abanyabyaha banze kureka we. Datwa kuburira abanyabyaha banze kwihana we. Besi itorero yemewe aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa we. Torero ry'Imana yo we. Tugirira gushimana ye. Haleluya. Asifiwe sana. Amen. Arababwira ngo mumebadirisha ngo ibijyogera mwabihinduye ibisharira. Ibisharira nazo ngo murabifata mubishira mu cyambo cina. Mwumve isanti tugejeje. Tugejeje. Umuntu ntakikigisha kubera kuko yahamagawe. Umuntu asigaye yigisha kubera ubutunzi afite. Umuntu utakivuga ijambo kubera kuko azi kuvuga. Umuntu asigaye avuga ijambo kubera ibyo atunze bikamuheza ijambo. Uzosome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Umunsi Imana ije gutoranya Pawulo na Baranaba. Bibiliya iravuga ngo basanga abahanuzi ngo bari mu cyumba barimo barasenga. Ngo basenge haza ijwi ry'Imana. Ngo rirababwira ngo mundobanurize Sawuli na Baranaba. Ngo baje kunkorera umurimo wanje. Wahamagawe na warampamagaye mwizina warampamagaye mwizina Mana iryo shwi wararyumvishije neza. Iryo shwi umesikia hiyo sauti kwe. Umesikia sauti ya Mungu ikikuita wewe. Umvishijwe ry'Imana ari guhamagara. Abantu biremeye imihamagara.
abantu biremeye ibicocero, abantu bararemwe batazi ko bahamagawe. Zose mu gitabo cya Timoteyo. Tito Imana imutuma Ikereti ngo ni ahantu hagati mu kagwa kabaga hagati y'inyanja ya Mediterane. Imana iragenda ihatereka Tito, ariyo Paulo wari umutumye, ihamujana ari mu banyamahanga ngo batari bemera, ari mu bayuda batemeraga Tito kubera ko Tito yari umunyamahanga. Ngo aramubwira ngo Tito we, Bwana sifiwe sana, aramubwira ngo shati uzobera abantu icyitegererezo. Sifite umwanya, hari ibintu bigera muri 38 zatumye Paulo asigaza Tito Ikereti, ariko nkundamo nkabinga yashitse ku bashumba. Yaramubwiye ngo Tito, mbere yuko uzoheza ngo umushumba inshingano, semeni haleluya, umushumba inshingano ngo uzobanze uhakikishe ko uwo mugabo ari umwizerwa mu muhana. Mu gitabo apana muri commentaire, ngo uzohakikishe ko uwo mugabo ari umwizerwa. Umuntu wese utaraba umwizerwa mu muhana, niba badashobora kugutuma hano ni Kigali ngo uzana gahuzu kahasigaye, tukwira inshingano. Icyakabiri aramubwira ngo uwo mugabo ngo azaba ari umugabo ufite abana bahamya ko ari abiwe, atari umugabo wagiye kuforoda hirya. Umugabo wese wabyaye ku ruhande ntakwiriye unamukamwe izina rya Yesu. Iyo mbimenya cyagiye nataye nari gufata Yesu we, kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Ariko ndahumiwe, tugire gutya. Haleluya, haleluya. Atukuza sa Tito we uzobaririze ko uyu mugabo abana agira arabe kandi congeyo, ngo uzobaririze ko ari umugabo utazugenda nyabanya mu maso. Soma igitabo, umugabo utagenda unyabanya mu maso. Umuntu umugabo azasurana nijoro amanywa bayagiye, wagira umwete wo kuvugisha abapfakazi, ukazugira ngo wagira umushinga azimuna badayimoni. Umuntu umugabo yomara kurya muri we saa 3 ngo agiye kuramukanya z'ijoro, ugiye kuramutsanze indi ubwo rukumbuzi rw'ijoro ni urunyabaka. Soja mu ijuru. Mana ishimwe kuko ijuru ridatangwa na famiye. Imana yo mu ijuru ishimwe kuko ijuru hatazoba ikiguzi cy'amafaranga. Imana ishimwe kuko ijuru ta kanama k'umuryango runaka kazotera. Kuko hari bamwe batokwinjiye kubera aho bakomoka, ariko Imana ishimwe. Yesaya yaravuze ngo izi twiyokwera no gukiranuka abantu y'imitima undi bazayicamo. Iyo nzira ngo tamuskuza iyo ngo niyo yabari umuswa tazayiyoba amatakuma we, niyo barakagabo kagakene birirwa batuka igitondo n'umugoroba, lakini kama kamezo we ya Mungu, kama kameamini Mungu katapitia hiyo njia. Maigo we, iyo papa, iyo nzira izoreba passport ya Amerika, iyo nzira ntizita kuri passport ya Australia, iyo nzira ntizita kuri passport ya Canada, iyo nzira ntizita kuko nyoko naso bagiye muri Amerika, iyo nzira ntizita kuko iwanyu batunze, ni inzira gusizaca mu muntu utanduye umutima. Atukuse reka ngire nsoze ko ndabona nabarambi. Atukuse Haleluya. ombela ribasi. Ariko mana we wa muririmbyi wo muri yuza ararimbye aravuga ngo wegeze mu mahuriro wasanga ibyiwe biranditswe, ngo urugendo yararukomeje ngo kubera kuko yajaga ku isoko, ngo bashike baramumubaza, ngo arababwira ngo nababwiye ko mwumva ariko ntaragira gute taramubona, nababwiye ko nkumva
ariko ntarakubona we icyaha kikurengewe kiboneka hose mu gihugu we imbuto zawe wera soromwa na bose mu gihugu we wirinde kuyobora abandi we ariko mureke mbabaza nigute umuntu azaza mu ivugabutumwa nigute shi umuntu yoja mu ivugabutumwa arahika ikanisa ritazi nigute nohaguruka nkava Nairobi kazi Gikondo tukaza duhurira namwe mu ikanisa rimwe mu ncumbiki mutaza ncumbiki umunsi hano Nyabiheke guca hano neza mukumva amakuru ngo guyerekana raye pembe uriya ni muramu wanje afite mushiki wanje nkurikira ijya kabiri ndamwubaha cyane sinorara muwe naje mu ivugabutumwa ngomba kurara mu ivugabutumwa ryarangiye ariko umuntu w'umugabo umuntu ufite Bibiliya ufite Yesu wa uvuga ubutumwa mureke kongorerana mu ndebe kuyo mutangiye kongorerana gutyo hagati muri mwe mwamubikora dore unamuka mu izina rya iminsi nsigaranye yo kubaho kwisi zamukorera mwituri neza gasoze ndebe ko inkuru nziza nayo izontumira tugire gutya haleluya Bwana sifiwe sana atukuzwe sa ko numvishije mfashwe uyu ni mwanya wo kwerekwa uyu ni mwanya wo gusobanura amandiko ubundi uzisoma ijambo uzumva ijambo muri wowe rizari kugira iyo babaganira ijambo cyangwa si iyo wawusoma igitabo uzawumva umeze gute nkunda kubabwira kuko urwandiko rwo Bagalatiya gwigeze kumparibisha rungira nabi ndapahora nayo mpamvu ntomuvuga muri aka kagoroba n'ugusomboreza ibintu ibaruwa ya mbere y'Igalatiya matako ngo niyo baruwa yanditse kabiri izindi zose yazanditse rimwe ariko ibaruwa y'Abagalatiya ngo yayanditse kabiri utume Paulo katika maono Paulo aliona mtu akimuita Paulo uje Makedonia tuzamuri Imana ye haleluya Bwana sifiwe sana amen namiyango hanurira ubwoko bw'Abanyasiraheli arababwira ngo ndabize no magambo ninyababwira nti muzayumva Imana ngo niyo yamubwiye ngo genda ubabwira ariko ntibazumva hatukuze sa genda ubabwire ngo icyambere ngo uzobahamagara ntibazokwitaba ngo ntibazokwitaba ariko imishinga nihamagara abantu bose bazitaba pokeri fu bose bazabitaba Mana bari kumubwira ngo genda Yeremiya we ngo ndabizi kuko ngo uzarangura ariko ntibazogira gute ntibazokumva cha uri tayari banku karegera neza twumve bazo kugiye kumera bombe la rivadiwa ko ndumva ko tugiye gukandagirana mukanya zamuri Imana icubahira haleluya Bwana sifiwe tuzobaswa amagambo akomeye Yohana aravuga ngo ufite ugutwi ubonye ishano yewe ubonye ishano aya matwi uzuza gutereka hano aya matwi uzuzana buri giterane ukumva ko kikagusiga uko cyagusanze ufite ishano aya matwi uzuza gutereka hano mu gitondo na nimugoroba amakuru akavugwa umukutano wa deliverance ukarangira uwa fosi ko yukajaho
uw'inkuru nziza ukajaho amakuru yose ukayategera ariko byose bigasiga kwa kundi ukimeze uzobona ishano. Bwana asifiwe. Haleluya. Iyo ni nkaho yari kwivuga. Haleluya. Haleluya. Atukuze sana. Tugire guki uzobona ishano. Ibiryohera. Ko murabona ari uko twofata urusenda tukaruhindura isukari byo kunda. Ni kwitorero rimeze. Twafashe isukari tuyishira mu cyimbo cy'ibisharira. Dufata urusenda rusharira abariko duhindura ibiryohera. Ibintu birabadirika, ibintu birarangira Ivete we, ibintu birarangira. Imana mu bantu yavuyemo, Imana yararakaye. Mwumve mbabwire mwatorero ry'Imana. Imana ifite uburakari. Ifite uburakari. Mutajiboneye. Twakinishije ikanisa, twararikinishije. Twe tubiri hakurya mu banyamahanga Nairobi. Mazabao azayubakira mazabao yiwe urupango. Agatuti mbese podium. Umunyakenya azayubakira nta muntu wopfa gukandagira kuri podium ye. Azababwira ngo mazabao ni ikintu cyo kugira gute cyo kubaho. Ariko twebwe tumwamubona ko bakubita umukunga umuntu wese akamatambuka. Umuzima utari umuzima, uwandavuye utandavuye, uwacafuye udacafuye, uwunamye uwunamutse kubera kuko twaratinyutse. Ni gute umuntu yorarana message y'umukristo yarayatereta bwaca mu gitondo anagatanga haleluya. Message y'abagore n'abakobwa uyifite muri telefone yawe waraye utereta umukristo wamara mu gitondo ukavuga ngo urafashwe ngo baguheze haleluya. Message zose bangwa muri telefone ariko muri kalendare memory card y'Imana ntizosibana. Niko bimeze papa. Niko bimeze. Kuja mu ijuru n'umuntu ku giti cye. Ta declaration izoba mu ijuru. Ta muntu uzohamagara wiwe mu ijuru. Umuntu niwe chunga sana. Ufite ugutwi niyumve aya makuru twatuvugira muyafate nkaguyere kukomoka mu basinzira mu murangiziri mu musuzugure lakini kuna siku mutajiuliza. Turabayobese bene wacu asaje kumva ijambo yamaze kumenya aho nkomoka akamenya sokuru na kaka akazarangiriza iri undebere muri riya kuko umuhamagaro wanje ntuhuye na sokuru na kaka habe na data na mama tibahuye n'umuhamagaro wanje kuko ije kumva amagara tiyahitishije minama basinzira yampise mu ndijenye. Nimesikia sauti yako narindi kuri kanyarira saa 9 z'ijoro imvura iri kugwa negamiye gukigiti twadusenga imvura iranyagira numva kuko ijwi rihamagara. Atukoze sana. Niko bimeze. Ariko bene wacu azaje kukureba nguriya mwana wawe uririmba ninde akamahera iri iwabo akazamava ngo sivzi wabo ngo kuko ngo nase ndamuzi. Isura muzi isumuzukwe kuja mu ijuru ntazojanwa nase. Umuntu azinjira mu ijuru ku giti cyiwe. Darambiranye mumeze neza. Tuzamuri Imana ishobora. Haleluya. Haleluya. Bana sifiwe sa. Amen. Yemwe torero ry'Imana mwe nimwitunganye nimwese inzira zanyu ufite ugutwi niyumve namara kumva ahamagara Imana abwira Imana ngo ma uri umunyembabazi papa we. Uri umunyembabazi papa we. Tacaka na kimwe Imana itababarira. Indara zarashize mu itorero ry'Imana. Indara zarashize umutima wo kwicuza wararangiye. Umutima wo kwiyana mu bakristo wararangiye. Umuntu asigaye akora ikibi akubwa kaza umutima ukazumubwira ngo ntawakubonye wongera usubire.
mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tabara itorero mana. Turategerejwe n'abagabo, turategerejwe n'abagabo ye. Yabivuze Pastor Alex mu gito, hariho abagabo badutegereje batarahabwa ibyasezeranijwe. Uri umugabo umeze kandi uzicarana na Yobu, uri umugabo umeze kandi uzicarana na Ezekiya, uri umugabo utegerejwe na Yeremiya wowe, uri umugabo utegerejwe n'intumwa Paulo Mataku, uri umuyumbu utegerejwe na Eliya, uri umuyumbu utegerejwe na Eliya. Umugabo wari kuhagarika akaziga akababwira Ahabu ngo ni wowe n'Imana yanyu, ni wowe n'umuryango wa so ngo mwataye Imana, mwananiranye ngo muje gupfukamira ibigirwamana. Turategerejwe mwabashumba mwe, murategerejwe, mutegerejwe n'ibihume byahumiye isi, mutegerejwe n'abagabo, mutegerejwe n'abagabo bayoboye umukumbi w'Imana, mutegerejwe n'abagabo bakoreye Imana. Mwabagabo mwe bicaye hano, mutegerejwe n'abayefuta. Uzireguza iki wa mugore we? Uzireguza iki utegerejwe na Yefuta? Wari ufite umwana umwe akamutamba bakamubaga, uri mu kubyara abana bane wa gatanu ukamutanga mu burusi.